5 ساڵە ئەمریکا لەسەر هەف ڕەوشە ئاوارچە باری لە ناکاو لێ سووریا درێژ دکەت و ڕادگەهێنیتن. دەبێژن سووریا و هەڤەڵێن وان ئیران گەفن لێسەر ئاسایشە نیشتیمانی سیاسەتا دەرڤە و ئابووریا ئەمریکا. ئایا سەپاندن یانجی درێژکردنە ڕەوشە ئاوارچە ژالی ئەمریکا بۆ سووریا و حتا عێراقیژی بتایبەت ئەم بێژین بۆ سووریا دەهێتە چ واتەیەش بۆ سەپاندنە سزایên زێدەتر بلوکردنە پارەیە سووریا هەروەها ڕێنەدان و سووریا چەکێن زێدەتر بشینە دەرڤە. ئایا چه مەسلحەتە ئەمریکا بدرێژکردنە ڕەوشە ئاوارچە لێ سووریا هەیە؟ بەڕاستیژی داعش گەفەکە جدیە لەسەر ئەمن و ئەولەهیا ناوچەی و هەفبەشێن ئەمریکا و هێزên وان لە عێراقێ یانجی سووریا و هەڤەڵێ وان ئیران. ji hêjaya Mustafa El-Naîmî lêkolêr û şûrvekarê siyasî ji Hatayê dipirsim lê ser vê pirsê. Hêjaya Mustafa El-Naîmî tu gelek bi xêr hatiye Kurdistan 24 spas bû di vê derfetê. Carê 5 sala li ser hev dirêjkirina rewşa awarta barê li nakaw ji aliyê Amerîka bû Sûriya û heta em bêjin Iraqê jî ev 18 sal e. Dihêta çi watayê bi taybet hedefa Amerîka li Sûriyayê li ser vê dirêjkirinê çi ye? بله دست به که سلاولته خاتونا ایمان و بینرین برز یک کردستان بسیار بله گمانتدانی او سیاستا کو سیاست کدکاری یا ایران و سوریه و عراق بکارتینن و لیره ام بحثا و سیستم دکنی یا کو سر به ولایت فقیه و بویا گفه که مازن سر دوره و بویا گف لسر هف پیمان امریکای و اوین کو هری زید از ضرر کری جوه بلافونا هجمونا ایران لنافچه اوین کو هف پیمان ایرانه نه این امریکای نه هر وها ام دبینین کو او چه بن پیکاریان لهمبر یا سای ناو دولتی به تایبت دواره چک شاندنا چک و گوهستنا ترورستان دورکش بو دورک دی رولک مزن دبینن جبو نمونه ام دبینین گلک گروپین چکداری هنه کو لسوریه هاتینه راهنان و مشق پیکرن و جبو دورین دتینه شاندن پیش رژی سیاست امریکای برای معامله کرناوی لگل دوسیا سوریه بویا صدم کو زیده تر گواش بین زیده کرنج بو سر هف پیمان امریکای و تنه هیزین امریکای جل نوخاکا سوریه و عراقی. النعیمی جو بایدن دبیجیتن اسد بردوام لسر کشتنا ملت خو کیمیا باران کرن و سرکوت کرن آوان حتی بریارا 2254 انجمن آسایش نهیت جبجه کرن ام هفکارنابین دا آواکرنا سوریا جیدا افتی چواتیه بردوامیا کریزه و اف حولن جواکان اف دولتی دسری وان دا امریکا روشه خرابتر ناکن؟ طالما أن الولايات المتحدة طاوة دماغو أمريكا سياسة دارين فكري لهمبر سوريا بكارتين أمريكا وبنبكاري بردوام دبن لهمبر جل سوريا وتاني جبو همو جلن دفريجي بدل نياي أو کریز بردوام دبه و درین و فکرید بدبن و ام دبینن به چاوین خوک و او گروپین میلیشیان لعراق و لسوریه بوینه گفه که مازن لسر برجواندین امریکای و هر وها پیدویه دیودا چونه که زیده تر جبو معامله کرنه به رژیم سوریه را بکرن و ایرو ام بحثا میدان فلسطینی جی بلکی بکن و هن میدان دیجی هنک و بجداریه که مازن تیده هیا یا سوریه چه لعراقه چه تادگه ایرانه او گروپین میلیشیای انکو پیوندی دارن حاول دارن به دوسیا سوریه و همو تیده بجدارن و
بتایبەت ئەم دبینین و پێکهاتەیەن کوردی و عەرەبی ژی تێدا دەبن ئارمانج و گەفێن مەزن سەروان ژی چێ دەبن ئەو ژی ئەنجاما ناکۆکیên مەذهبی و تاریخی و نەتەوەیی ئەگەر حکوومەتە سووریا دگەل هەڤاڵێن وێ ئەمریکا و ئەفگرۆپێن هەنێ لەسەر ئاسایشە نیشتیمانیە ئەمریکا سیاسەتە دەرڤە و ئابووریە ئەمریکا گەفەکە جددی و ڕاستەوخونە بۆچی ئەمریکا وەکە پێویست بەرسێ نادەت؟ بەلکی ئەمریکا هی پابەندە بە سەپاندنا جەزایان کو لێ دەهمان دەمێژیدە ئەو جەزایên تێنە سەپاندن سەر سووریێدە ئەم نابینین کو هەموو وەکو خوا بێن چەسپاندن و جیبجیکردن و هەروەها هەولێن وڵاتên عەرەبی ژی ئەم دبینن بەردەوامن ji bo ئاساییکردن و نۆرمالکردنا têkiliyên xwe bi Sûriyê re هەروەها rêgiriyê li wê yekê nake ku bazirganî bi Sûriyê re bêkirin lê û ta hengavên ciddî nehêne avêtin ji bo راگرتنا وان هرش و گفین کو جبال رژیم سوریه و تنکرین از باور ناکم کریز بداوی بی هێژەیە ئەلنعیمی گەلک جاران حکوومەتە ئاساد و رووسیا داخواز ji ئەمریکایە کردیەوە کە هێزەکە داگیرکار ji سووریایە دەربکەویت حکوومەتە ئاساد دبێژیتن ئەمریکا دزە سەروەت و سامانێ ملەتێ سووریە ددزیت divê ew pareyên dizîn ji sala 2015 heta rûja Evrûkê vegerînîtin. Di hember de Amerîka dibêjîtin Esed bikuje. Biraya te divana serûbendan da hebûna ew qas welatan li ser axa Sûriya pêşhat bi taybetî di navbera Amerîka û Rûsya li Sûriya çi ne? از دوی باوری دمه کو امریکا گلک بجارده هنه به تایبت جبو ولاتین هجمونین ولاتین زلهیز اگر تل جغرافیا سوریا بنره و وان گوهرتنین کو تده هاتینه کرن کو زیدتر نها در زن والاین مزن کتین نافبرا پکاتین ناوا سوریه گلین سوریه و پکاتین نتوایی اولین فرجور تده هنه ام اوه تپسریه جی ام ببینین یا که رژیم سوریه لهم بر خلق خود انجام داده و دبینین جی که روسیه جی پشتوانیه لوان همو تپسرین رژیم سوریه دکه لهم برگل سوریه او جی بویا جه غیدینا امریکای لور کشتن هیا بریندار کردن هیا خلک بتوان دبن قربانی و جعالی سوریه و جعالی لوجستیجی و پشتوانی نایمی پرسامنا دماهیه لسر نافچین ریوبریا خسر بیتن جهمولان و حرشه لسرن بوتونه کرنه برایتا سباروجا نافچین ریوبریا خسر ده بردمان ارتشا ترکیه جار بجارانین حکومت سوریه و گروپین جداین اپوزیسیون بربکی ویا بله ربما هنالك بلكي بريارك امريكي ها بتنجبو غهرتنا وين دفري بج اواكي گشتي نك تنجبوان دفرين رجلاتا سوريا بلکه جبو توایا سوریه و دوری جی هبن هر و همه جی لسویدات چه سرهلدان چه بو و گهشتا قنیتراو چند دورندی اومدید جی روسیا دوی بابتی دا گلت پشتوانا رژیما سوریه بو و ام دبینین ام هی نزانین دوی پروژه امریکای دا خوازاتیا وان دوران و چاوا بش برکو گل سوریه نها جهف دور کتیه جهف جدا بویه
و از پیش بینی دیکم که گوهرتن بسر جغرافی دا بیت کرد. باشا و گوهرتنیا بخیر بیتن هجه مصطفى النعیمی لکل روش رو وکار سیاسی جه هاتای ترکیه سپاس.